في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli video topshiruv qarovchilar. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallahil azim. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad. Bugun biz sizga 2021-yilning G'invar oyining video jurnalini taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz. Alдағы bir necha minutda. Buva madrasasida qishki sessiya tamomlandi. Hojilar masjidida malailar uchun islom dini kurslari bo'lib o'tdi. Abu Hanifa masjidida qizlar uchun islom dini kurslari o'tdi. Muhtasibning eski So'qsu avluna ishlikli safari. İkinci G'invardan olib 10-chi G'invarga qadar madrasamizda chetdan turib o'quvchilarning qishki sessiyasi bo'lib o'tdi. Bilmovchilar biluvchilardan so'rasinlar degan hadisga tayanib, iymon keltiruvchilar madrasamizga ilm olirga yirilar. Bu izgi ish og'ir bo'lsa-da, ajri ko'p ekanini bilib, ilmli kishi ko'k yezinda yulduzlar orasida to'lgan oy kebek bo'lar deganni ko'z oldinda tutib, berishmilar, olg'a baralar. Bugungi kunda madrasamizda chetdan turib o'quv bo'lagida 64 shagird ilm ola. Alloh yardamin, yengilligini nasib etsin. Hurmatli muallimalar bizga, shogirdlarimizga da buyuk Rabbimiz zihn, ziraklik, sabrlik, hamniq salomatlik bersin. Ya ilahi, ya ilahi. 4-sindan olib 8-chi G'invarga qadar hojilar masjidida maktab yoshidagi bolalar uchun diniy kurslar o'tkazildi. Balalar masjidga kelib diniy dars oldi. Masjid yonida o'rnashgan cho'g'aloqda futbol o'ynadi. Tush vaqti yetgach, masjidga kirib tamli qaynar oshlar bilan to'qlandilar. Shogirdlarning ota-onalari hojilar masjidi imomi Fahim Hazrat Salimanovga ham qaynar rizq azirlab turuvchi opalarga Alloh rahmatlarini yetkiralar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qardoshlar, mana bizning bu obizda 8 mahalla bor. 8 mahalla Hazır bizim Kenbaş Pisasında, Zapatnı'da 6. mahallede, Haciral Masjidinde. Bizim de bugün 5. yanvar 2021 yıl. Çirat'taki lisek tedris bolar. Çünkü her yılın da biz balalarını ciyip, mesela Lagıp Kebek hukuk kutular uyuşturup, elhamdülillah dini terbiye, dini kurslar uzat. Yani birinci 2 saat okuyorlar. Ondan sonra futbol, fiskültürü, ondan gelip abitasyonlar inşallah, abitasyonlar. Bizim de bu yıl Kenyaş'taki Şamil Hazirat bilen, bu Hanife Mescidi bilen, yeni Hazirat Mescidi'nde ceketlerini, küçük balalarını, iri balalarını, kız balalarını da Ebu Hanife Mescidi'nde 8. mahallede ziyarete bulduk. Onda da hadi kızlarını kıbara. Ya ilahi, ya Yangi 2021-yil Abu Hanifa masjidida tavgi tapqar maktab bolalari uchun otnalik diniy kurslar uyushtiruv bilan boshlanib ketdi. Ul maxsus qizlar uchun bo'ldi. 4-sindan olib 10-chi G'invarga qadar sobiylar islom dini negizlarini o'zlashtirdi. Qaynar tamlar rizq oshatuvda bo'ldi. Alloh taolo shusha izgi ishda qatnashuvchilardan rozi bo'lsin. Ilm olib beruvlarni xayrli ham davomli qilsin. Ya 15-chi G'invar kuni muhtasibimiz Ilmir Hazrat Hasanov ishlikli safari bilan eski So'qsu avlunda bo'lib qaytdi. Ilmir Hazrat yig'ilgan mahallaga masjid solu ne qadar muhim voqea bo'lganini anglatdi. Islom G'ali masjidini tuzuvchi tub ig'anashiga Islom G'ali o'g'li Ildar afandiga o'zining rahmatini bildirdi. Masjidga Sharafuddinov Ilfatni 1-chi, Zabbar Fanisni 2-chi imom ettirib belgiladi. Ushbu ulug' vazifalari bilan qutladi. O'ngishlar tiladi. Ondan Hazrat yangi masjidda jum'a namozini o'qitdi. Hayya alas-salah
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى أشبو جمغا ساغاتلарыбызны, جمغا мизгилларыбызны хайырлы, mübarek кылсайды. Шушында иштеләшәк аят, хадис белән вагазланып, гамәл кылышлардан булырга насыйп итсә. Һәрберебез беләбез Исра ва Миграч дигән вакыйга. Исра бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның Мәккәдән Иерусалимга бер төн эчендә сәфәр кылу, без беләбез. Бер мизгил эчендә. Ә Миграч инде ул шушы Иерусалим, Ал-Акса мәчетеннән Иерусалимнан кая күккә ашу. Җиде кат күкне уза Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям берничә мизгилдә. Бу Пәйгамбәребезнең мугъҗизасы була, чуда. Ул вакыйганы без беләбез, инде ишетәбез, ничек була ул, нәрсә була ул, хикмәте, дәресләре. Әмма хикмәт нәрсәдә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга шушы Миграч вакытында күп әйберләр күрсәтелә. Җәһәннәмдә күрә ул, җәннәттә күрә ул, пәйгамбәрләрендә күрә ул. Шушы Миграч вакытында намаз фарыз иттереп килә, дип беләбез. Башта 50-дән 5-кә. Кала, чөнки Муса алейхиссалам әйтә, үти алмыйсыз, укый алмыйсыз, төшерегез. Пәйгамбәрбез тагын бары Аллаһ Тәгалә каршына, төшерә 5 кала. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقيموا الصلاة. يا إلهي يا إلهي. Эфирimiz шуның белән ахырына якынлашты. Студияда сезнең белән мин, Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Саулык, аманат. Саклыйк аны, туганнар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле дин кардәшләр. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء